کاتتان باش من کامەران حاج عومەر لەگەڵ هاوکارانم لە باسی ڕۆژ لە شاری دیاربەکرین و چەند کاتژمێرێک ماوە بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی هەڵبژاردننی ناوەخۆی تورکیا زیاتر لە 57 ملیۆن کەس بەشداری لە پرۆسەی هەڵبژاردن دەکەن و بەشێکی زۆر لە پارتەکان ئامادەکاریەکی تەواویان کردووە لەوەی سبەینێ گۆڕانکاریەکی جددی لە دەرەنجامی هەڵبژاردنەکە دروست بکەن. ئێمە دەمانەوێت ڕای هاوڵاتیان و بەشێک لە پارتەکانی بەشدار بووی ئەم هەڵبژاردنە بزانین. لەگەڵمان بن. بۆ ئەم هەڵبژاردنە ئێوە خۆتان بە باشی ئامادە کردووە؟ هەلبەت ماوەیەکی اتفاقە وەلاتپەروەر و دەموکرات ئامادەکاریان هەڵبژاردنێ کردنە. ئەv gaveke demokratîk e. Ev 20 salin her dem partiyek bû. Mexwest çend partiyên din jî hebin, rengînî hebe, pirdengî hebe. Di vê babetê de me xebat kirin. O anlamda inanarak çalışmalar yaptık. ئێوە دەڵێن دەبێ گۆڕانکاری دروست بێت. مەبەستان چییە لە گۆڕانکاری؟ ئایا دەتانەوێت پارتێکی تر سەرکەوێت؟ تەقەز لازم e. Li her qadê lazim e. ئەلتەرناتیڤ ینی ئەلتەرناتیڤ پێویستە. Di siyasetê de jî lazim e. زۆر پێویستە. باشە. لەم شارەدا پێویستیتان بە چییە؟ Beriya her tiştî azadiya me lazim e. سەربەستی. Belê azadî lazim e. Azadiya bi zimanê min lazim e. ینی سەربەستی و ئازادی گرنگترین شتە لەم شارە. ئازادی زمان. Min dixwast ez bi zimanê xwe azadiya xwe bijîm. Min dixwast ez bi muzîka xwe azadiya xwe bijîm. ینی لەم شارەی ئێوەدا ئێوە بە ئازادی قسە ناکەن؟ Na ne azad e. Ne qedexeye jî. Dikarim bêjin ne qedexeye. Lê qedexeye. Tenê me dema bangeşiya xwe de dikarbû bi dengê bilind li muzîka xwe guhdarî bikin. Na ne azad e. Ne qedexe be jî dikarim bibêjin ne qedexeye. زۆر دەڵێن لەم شارەدا لەم وڵاتەدا بێکاری یەکجار زۆر ئەمە ڕاستە؟ Erê ez bawer dikim. Ev rast e. Em di çapemeniyê de dişopînin, em çavderiyê dikin. Hem di civaka me de hem li gelemperiya Tirkiyeyê mixabin bêkarî heye. Bi taybetî nav ciwanan de gelek e. Hilberîn kêm bûye. Özellikle gençler arasında çok. Üretim azalmış. پێتان وایە ئەم هەڵبژاردنە زۆر گرنگ بی بۆ ئێوە؟ Em vê hilbijartinê gelek girîng dibînin. Em hêvî dikin em encamên wê bibînin. بەڵام هەندێک دەڵێن ئەم هەڵبژاردنە شتێکی زۆر گەورە ناگۆڕی لەم وڵاتەدا بە تایبەت لەم وڵاتە گرفتی ئابووری هەیە گرفتی بێکاری هەیە. Dê neguherîne. Lê diviya bû me gavekê bihavê ta. Em hêvî dikin em ê encamên wê bibînin. هون وەکی هەدەپە چاوە خۆ حازرکردینە. عەجەبە ئەو سەفەر هەدەپە دikare سەرکەvە؟ Em hazirin. Yani ji ber ku çi hazirin? Ji ber ku gel pir hersê wî zêdetir e. Van salê dawî da di sê salek ku AKP MHP faşîzma wî rejima wî ku ser gelê Kurd pir giran li ser anî. Ji ber wî jî em zêdetir hazirin lê wekê em vêjin wek hevî em di vî yarişê de em bi hevdûra derin na tişkûsatine ji ber televizyon li ber bandora Erdogan daye di sîstema wî daye çapemanî o televizyona em nikarin ku xwe zêdetir ji ger ra xwe bidin naskirin. Yani peyamê we zehmet digate xelkê Kurdistan. Bi zehmetî çê dibe. Wekî wî jî em wextê ku derin li gel digerin her tim sivîl polîsên kolluk kuvvetîne vana tüm dora me digerin. Seçim bürosiyê me
بحنه کی دردخن و دبیجن که ولورا پروپاگاندا دکن هر راست ام کەسی وهاتی تا بنچافکردن سەر بێ؟ يعني اما لي زيادتر اوكي باسقي كي السروان هي دبيجيك بروباغندا راسته ام بروباغندا سيچما خودكن يعني ام بروباغندا كي جدا ناكن اللي بدره هل بجارتن كي هي دبيكو ام موزيكي جي اللي خندو دبيكو ام بلا فوكاجي بلا بكن دبيكو ام مال جي بقرن يعني ام وقت كنت كيفن كولانا تن بيشيا مدرت كيفن يعني هاني دترسين يعني دخوازن كي بترسن gel bitirse yani hani Yani adaleti ve bajeri danine ve ülkeye danine na demokrasi dibi de ülkeden ne hukuk ne demokrasi dibi ülkeden ne maye yani hani dixwaze bir algı operasyonu ki bitirsine yani hani peyami wî jî gotinê wî jî wî tîne berçavî yani divê ku hûn bistînin em ê şaredariye dîsa qayîm bavêjin yan jê dibêje ki divê gebetê we destê me dane em ê pêk bînin yani her cevaba dixwazin xelek bitirsin bitirsênin başa pirsyareke din yani neticeyi seçim halbijardin çawa dibînin acaba hedefet dikare wekî berî serkeftin bedest bînî Valla bêguman ku em dibêjin em zêdetir hêla erêrek li Kurdistanê em hemû şaredariyê xwe dîsa bi zêdetir em distînin ku gel ji me re dibêje ki hûn ne hewceyek û hûn digerin yani wê qazanç kiriye ama em dixwazin bersîvekî herî mezin bihêstir bi qewetî em bidin vî sîstema hanê lê hêla Tirkiye jî divê ya stratejîk oy em bikartînin ku em dixwazin ki li wê derê jî vî faşizma em helveşînin çünkü tecrîteke herî mezin sergelî Kürt heye yani hatta ku vî tecrîta nêşkenandin hatta ku bal ney servan Kürda yani vî gelî ney kabul kirin yani zahmete ku pêşva em herin ji ber wî em wî stratejîk oyê xwe ku dengê xwe ku li batiyê bikartînin yani boy ku vî faşîst diktatöryal sistem bêşkenandin başa eger me bêjin bajarên mezin hedefe dikare kîj bazar dengê wê bi dest bixe serkeve yani Merdin, Van, Amed Merdin, Van, Amed yani dikarin hûn serokî şaredariyê bistînin aynen yani em serokî wan zêdetir yani hani rewşa wî jî wedî demekî berî Newroz hebû yani gel biryara xwe di Newrozê de dide berçav ji ber wî jî em bi de hêza gelê xwe bi desteka wan yani em serkeftîne em ji vîya pêda jî yani hani daha zêdetir me demê ewilî de sad û du evkê me şaredariyê me hebûn yani vîya wê daha zêde bibe başa hûn çi dikin bo siyasetê Ankara danana qeyyûm yani çözüm çareserekî we hene bo pirs yani her carek kandîdekî HDP serkeftin namzedekî HDP ser dikeve piştî çend heyvek kesekî qeyyûm dête cêyê wî yani çareserekî we hene bo pirs yani hani dibêjin ya çareserekî ana divêm devlet hani zihniyeta tek mirovatiyekî kiriye li vê dere divê tek ziman tek al tek mirovatî tek düşünce fikrandir ji ber wî jî yani jêra behane çıpırın yani bes ku tu Kürt bî yani Kürde kabul nake yani ana me vakti ku şaredariya namzeta meserî da me behdi hukukî wan da kağde temiz mestandın yani me cuda cikî mestandın ku ewra dibe yasayê xwe jî naz nake ji bo wî jî yani em jî gel jî yani gavekî barava em navêjin yani çi ve ew yani ew hukukê xwe naz nakese em heqlîne em dibêje ki heta pazdar roja ez mazbataya nadim divê bes berêz Filiz yani bibûre yani Erdoğan dibêje yani HDP xizmeta Türkiye nake xizmeta siyaseta PKK dike na yani ew fikra wî ye HDP legal resmi siyasete berdewam dike yani de meclisê de partiya siyemîne yani ew gora fikrê wî ye yani ew dibêje yani projeyê we tamamen bu hemî Türkiye'ye çünkü HDP çatika Türkiye'ye yani hani tu zanî hemû hêla olîya da inanca da yani jî bütün farklılıklar em dibêjin di binê çatiya HDP'de hatiye li ber hevdû
همو گل هند باشە بینه ji ber çi hedefe li İstanbul, Ankara, İzmir bekşandiye. ne vekşandiye yani hani vekşandın çünkü tişki usattı neye men seri de jigo yani boy ki lüve deri boy bir faşizm beş kenandın stratejik em ray xudidin yani hani elve deri ki boy ki ev çünkü divi hilbijartına da esas kararı evi geli Kürt bide jberviye yani hedef amaya sereke Hûn digel CHP ittifaqe ne? na Nîne ittifaq. nine Nîne. Bes eger ittifaqe we nebe dengê Kurdan li İstanbul, dengê Kurdan zêde ne li İstanbul? Kî ji we diçe? Yani em dibêjin hani hedef amaya herî mezin Erdoğan, Bike. AK Parti Bike. şikizbênî. Evet. Hedefî we heye. Hedefî me, Kêşe evet. nîne Kurd deng bi kîş partide Na. bes AK Parti ne de. û MHP. MHP و AK Parti ku bikeve faşizma wî bikeve Defwe listî Sûrin. ئێمە لە مینتینگی یەکێک لە پارتەکانی سیاسین لە تورکیا چەند کاتژمێرێک ماوە بۆ ئەوەی پرۆسی هەڵبژاردن لە تورکیا دەست پێ بکەن لە سەرانسەری ئەو وڵاتەدا 81 شار و باژێر هەیە 30 باژێڕی مەزن هەیە کە چێبڕچەیەکی بەهێز لە نێوان پارتەکان ئاک پارتی جەهەپا و هەدەپا ئی پارتی کە چێبڕچەیەکی یەکجار بەهێزە. ئەمڕۆ دوار ڕۆژی پروپاگەندەی هەڵبژاردنە هەر پارتێک هەرچی کارتی لە گیرفانیدایە دەیەوێت ئەمڕۆ بیخاتە ڕوو و میتینگ دروست دەکات دەیەوێت ڕای خەڵکی بۆ خۆی وەربگرێ. ئێمە لە شاری دیاربەکرین و لەگەڵ ژمارەی زۆر لە دانیشتوانی شاری دیاربەکر شاری ئامەد قسە دەکەین حەز دەکەین بزانین ئەوان تێگەیشتنیان چییە بۆ ئەم هەڵبژاردنە و دۆخی ژیانیان چۆنەوە داواکاری ئەوان چییە؟ من لەم بەڕێزەوە دەست پێ دەکەم سڵاف دخوازم بپرسم ینی احتیاجی وێ شەهرێ چینە وێ باژێری چنە چه احتیاجێکی وی هەن؟ ما احتیاج ناقده احتیاج پر احتیاج هەمیش تەکەنە هەر تشت هەنێ احتیاج ناقده 17 ساڵ دەستی وێ پارتیدا احتیاجێکی وێ باژاری نەدیە یعنی داخوازیەکی وە نینە ناهینا نەدیە بەس دەبێژن ئیشسز هەنە دەبێژن ینی بێکاری ئیکۆنۆمی خراپن هەنە ناخوازن ئیکۆنۆمیک باش بە؟ ئەکۆنۆمیک چاوە ببێژم ئیشسز وی باژاری تا گەنەکەم پرن زافن حەز ناکەی تو باش ببە داخوازی تەنینە زێدە ببە؟ چاوە حەز دەکەیت چاوە باشە ئەو سەچم گرینگە ئۆنەملیە؟ ئۆنەملیە ئەنەملی باشە چ دەخوازن هون وەکی میلەتی وێ باژێرێت چ بکە ینی دەولەت چ بۆەوە بکە حکوومەت چ بکە سەرۆکی شارەداری چ خزمەتێکی وە بکە ولا ام دخوازن سروكي باجه جمرة خدمتي بك سروكي باجه حزارة انسان حزارة كاس لكولانا بطل سوق هذا دقارن يعني قال لك انسان جاي برشينين وام جبي بارتي هي دارن كيك حقر به البزارتن ورسر بسر كذا هر كان به بسكريك işsizliği, fakirliği, dünyayı, düşmüşlüğü bir hayvi güç beykadandın. Jberuye ki em بجودة رانا باشە سپێدە دەنگی خۆ دەدەن هون بله دەچن بله دیگەر زارۆکی وا هەمی بله ئاگادان شوپەسز هیچ ئەم هیچ ئەو تونە یانێ پرۆبلەم تونە جالی مەدا باشە بابزانین کار و ژیانی وە چاوایە تو کیش باژێری هاتی هەژ ڤرا ئامەدێ me خەڵکی ئامێدێ Evet, belê. باشە ڕەوشە ئامەد چاوایە نوکە Rewşa Ahmet em dixwazin Ak Parti bigire, xizmetê bike. و چاوە خزمەت بکە ینی چ Yani خزمەتێک دخوازن Em xizmeta bajêr bikin. ینی جادە دخوازن Cade dixwazin, îş dixwazin. ئیش دخوازن Tabî cehalenin bê îşin, bê karin. Em dixwazin giş îş û kar bigirin. Dixwaziya me ev e. درومی ئاک پارتی چاوایە لە دیاربەکر دکارن سەرکەون Duruma AK Parti'ye bir baş. Ez bölge kula bibin, Xaya Pınarı'da, namzete Xaya Pınarı'da. Duruma me başı, millete mecme haziki, hem gedevi milletini, gedevi
وی باجارینه و ام جبوی باجار خود بین انشالله ام تشتی باش بکن پروژه من هنه ام به پروژه خبر دادم ام یکیتیا ولات خو ملت خو و حضور ملت خو خبر دادم باشە ڕقیبی وە کە هەدەپەیە دەبێژە ینی ئاک پارتی نکاری خزمەتێکی باش بێ باژارێ بکات چونکی بەری ینی سەواش چێکردیە ینی ڕەوشەکە عسکەری چێکردێ بێ باژێڕێ ئەو چەند ڕاستە و مێزە دبردا هەر کەس دەبینە di nava 2 sala da AK Parti tiştekiri li meydanê riyê bajarê me giş xerab bû kaldırımê wî xerabe bû Diyarbekir berê belediye çawa destmanda bû wer eylem dikirin gedê me kevir desta da bûn molotov desta da bûn ama AK Parti hat li her parka da di parka da bile cê gedê mena bişoxulin ji xwe re üniversiteyê hazırlığa üniversiteyê bikin û herin bibin doktor, bibin avukat, bibin öğretmen, bibin mamoste ji bo vî hawî alîkarî wana dikin. Di cigerxûnê de dîsa wan berê hinek kitabê wan belli kiribûn digot va kitabana pêvetin û nika bixwînin. Ana tu derê ez do jî cigerxûnê bûm, nav genca da bûm. Di wê kültür merkezê de hem sanatsal faaliyet hem ji bo geleceğa wan ji bo hebûna milletê me ji bo geleceğa gencê me li wê derê hazırlık kirine li wê derê herkes di kütüpxanê de ders dişoxin. Vana imkanana AK Parti dayı. Yani AK Parti imkanı dedin millet hem hizmet o hem jî hizmeta belediye vedatır divê em dibin ki hem kültür sanat destekî bidin hem ji bo vanê gedê mena ji bo üniversiteye hazırlığa xwe dikin em ê destekî bidin wan jî û ji vana gişî îşsizlik soruniya mena vê derê heye. Em divê em ê ji iş dünyası ra, iş adamiya ra em ê altyapıya wan çêkir ji bo sibe fabrikatör werin li vê derê belediye olarak em destekî bidin wan bira werin li vê derê fabrika vekin. Gencê me boşê dan iş imkanê ji wan ra tune em divê em li vê derê bira huzura memleketê me dewam bike yatırma vê derê dewam bike bira bi bajarkî xweş ji bo gelê xwe ji bo gedê xwe ji bo huzura memleketê xwe em ê bişoxulin. باشە بەس gelek kes dibêjin ekonomîka Tirkiye gelek xirapa nûka destê AK Parti wekî berî yanî firar nîne nikarî xizmetekî baş bike. Ana çağa AK Parti hat ser mesela emrê wan 20 sal bi nizam jêw wê da berî AK Parti ekonomî hatibû sıfırê tişkîn tune AK Parti di vê dewrê da Türkiye girt Serok Wezîrê Türkiye Recep Tayyip Erdoğan di liderliğa wî da û dest bi xebatê kir îro refakî xweş ketî nav Türkiye ama va 2 salı 3 salı bi derbeyê û bi wekî di bi plana nekanî bû Türkiye xera bikirana îjarê bi ekonomî divê em vê derê em millet bera hevdin û em sıkıntıyê têxin nav millet. Bira millet ji AK Parti'ye dûrkeve AK Parti her em gorayê xwe çawa fikrê me çi dixwazin em divê em Türkiye perçe bikin têkin hawê Sûriye, hawê Misir, bira destê me dabe, hawê Iraqê û em perçe bikin em li vê derê oyna me, oyna vanê dünyayê yönlendirmiş dikin, oyna wan çi divê em Türkiye jî akarte bikin. Ama li karşı vana kî derdikeve? Karşı vana Recep Tayyip Erdoğan derdikeve, AK Parti hükümeti derdikeve, ji bera wî hawî ana bi kurê dolara jî dilîzin. Vana giş oyun. İnşallah seçimê de AK Parti dîsa bi guşkî xweş, qewekî zêde derkeve, vana gişê bertaraf bibin û huzura milletê me dewam bike û ekonomiya me daha güçlenir. Baştır baba. Başa dumahiye pirsiyara min ewa yani gelek anket dibêjin AK Parti sernakava vê bajarê çend bajarekî din. Ana gelek anket ji me re îştên divê hûn serdan. û hinek jî gorayê xwe anketa çê dikir divê hûn dibînî dan.
Anası ve seçimi. Emeği tev bibinin. Milletime millet ki ferasatavi vekiliye. İnşallah em dibe ki jantişte rast jiboy memleket ki jantişte doğru ve kararı bidin. و از دبیم جو مملکت مرا کی جا بخیر خودت علوی بکیش. ئامادەکاریەوە وەکو پارتێکی کوردی بێ هەڵبژاردنێ چاوا بووە باش بووە؟ ئامادەکاریەمە پڕ باش بوو ئەو سێمەها ئەم هەر ناو قامپانیا دایانە تایبەتی ئەو مەهاداوی ئەم هەر ڕۆژ سەدا ئەم کۆلانەدانە مە خدا خویاکردن وەک ئیتفاق وەک تەراف تایبەتی بۆ مە و بۆ پارتیا ئازادیە کوردستان و بۆ پارتیا سۆسیالیستە کوردستان پڕ باش بووە مەسەلە چونکو ینی مە پڕ چیەکی پۆزیتیف گرت مەساژێکی پەیامێکی پڕ پۆزیتیف کرد خەڵکێرە ئەس دەبێم قەزانجکردن بەلکە زۆر بە دی هەر هەلبژارتن مەرە بۆ قەزانجکردنێ بەشدار دەبێ قەزانجکردن زۆر بەجی بڕاستی ئەمێ نەتیجەیەکی پڕ پۆزیتیف پڕ سوپریز بگرن. باشە گرنگترین خاڵێ بۆ پروپاگەندەی هەڵبژاردن میدیایە میدیای تورکی پشگیریەوە کردیە اون کارینە پەیامی خۆ لە ڕێ میدیای تورکیا بە خەڵکی خۆ بگەینن یان عدالەتی نەبووینە نەخێر پر عدالەت سزی بوونە نەکو بۆ مە کووردا بۆ ناو تورکاداژی پر عدالەت سزی چێبوو مەدیای تورکیا هەر ئەخ پارتیرە خزمەت دکات زانی سەروانجی پر زۆر و زەحمەتی هەنە پر چی هەنە بۆ مە تایبەتی هیچ ینی پر هەندێک ینی خەبەرامەدان تایبەتی مەدیا کوردستانە باشوور و مەدیایە هەرێمی عەلاقەدار بووی. باشە فرسەتە سەرکەفتنەوە چەندە؟ ینی دەمێکیدا ڕقابەریەکە تون ڕقیبەکە تون دنابەرە هەدەپە و ئاک پارتی هەنە. ڕاستە ینی ڕقیبێمە پڕخورتن وەک دەولەتن یەکی دەولەتە زاتەن ئاک پارتی وەک دەولەتە هەدەفێژی کوردستانێدا وەک دەولەتە ڕقیبێمە بۆ پڕخورتن سەرکەوتن تێدی جارە پێشیەک و ئەم تەشەبوسێ ئەو تشتی دکن سەرکەوتن زەحمەت ببەژی ئەمێ نەتیجەیەکی پڕ باش بگرن ئەوێ سوپریز بە بۆ پێشەرۆژە سیاسەتە کووردا ئەوێ پڕ مهم بە. باشە پرۆژەی ئێوە چنە؟ هون دکارن چ بکەن بۆ vê milletê ئەگەر سەرکەبن؟ ئەگەر ئەم سەرکەبن بڕاستی ئەم چیا پێشی ئەمێ ناسنامە کوردایەتی باژێرێ دیاربەکرێدا ئەو باژارێ دندا ئەو کە ئەم بەشدارێ بژارتن دەبن ئەمێ خورتتر بکن قایمتر بکن ئەمێ خەباتە زمان و کولتور و دیرۆکە کوردایەتی بکن ئەوە دەنجی ئەمێ قالیتا خزمەتێ ئەمێ چی بکن قالیتەتر بکن. کاتژمێر نۆی ئەمشە و دواکاتی پروپاگەندەی هەڵبژاردننی پارت و لایەنە سیاسیەکانی تورکیا بوو. ئێستا هیچ شتێک نەماوە. هەموو ئەو کارتانەی کە پارتەکان لە گیرفانیان بوو بۆ خەڵکی تورکیا و خەڵکی باکووری کوردستان خستیانە ڕوو. ئێستا ئەوەی ماوە دەستپێکردنی پرۆسەی دەنگدان و هەڵبژاردننی ناوەخۆی تورکایە کە ئەویش لە بەیانی زۆر دەست پێ دەکات تا پێنجی ئێوارە. هەموو پارتەکان پێیان وایە کە سەرکەوتن بەدەستدێنن بەڵام بۆ سبەی شەو دەرەنجامی سەرەتایی هەڵبژاردنەکە بە دەردەکەوێ و بەرچاوڕوونیش دەردەکەوێت کە کامە پار لە تورکیا براوە دەبێ و دەتوانێت زۆرینەی دەنگەکانی شارە کوردیەکانیش لە تورکیادا بەدەست بهێنێت. تا باسێکی دیکە و پرسێکی دیکەی تایبەت بە هەڵبژاردنەکانی تورکیا بە تایبەت دەرەنجامەکانی هەڵبژاردننی تورکیا بەخواتان دەست.